lenan. Kacerita jani mentiwas lakar-nakar di poni kewal iya tu sing lapi majalan iya ke umane men suki lakar ni diapi nakar di umane men suki mentiwas mamuni Mbak Suki Mbak mesawot men suki wah aduh nyentuh mau kita sama sinawang icang pulas apa itu iya men suki menjalan ke sisi ningalan nyentuh ningakin ada nakar di sisi men suki mengunyi ih dong nyai medwas ngudiam nyai lau kincang sama-sama sinawang icang pulas apa mesawot iya medwas yang lakan-lakan kewala tiang tu sing ngelapin mah banget tiangnya diapin mah Si manisan mesawot iya medsugi mimi ratu yang medwas konyang yang ngitik kekencang no pijak banget kewala ayam main icang kudu yang super jelas kudu icangnya pijak upahi lepas akrocok itu iya mentiwasnya ngalen kudune medsugi kan ditengahi aiko iya bangga upakas akrocok ngenggalan mentiwas sendiri lakan-lakan kacerita jani uwe iya mensuki kakas kekes aduh genit tas icang nih sakit mensuki man kudu auget wih kedah pesan pasang ne mensuki ningalan kudu auget nginggalan iya berjalan ke omah ne mentiwas dari yang nyai mentiwas dulu nih nuai tak kudu auget jani ulang masih tangkap ulang pesawat mentiwas was nyentuh jadi aku kangen yang ngeselin bang bukan pesawat dia mensuki nana dah sebab dah main dah kesilen lantas mensuki mencelap ke mana mentiwas ngemak pas angin suka mengelah untuk kaki kan payuk nih abu mulai tekan mensuki kacerita jani buwe mensuki ke umane mentiwas iya nyai mentiwas busa nyai dia api tekan aja diraku jani uliang api aja sang icang tuh ngapain gede sampe mentiwas abu mulai kan mensuki Sahabat pesan kena mentiwas ngadepin anak begitu. Kacerita mani mentiwas tundena lupa padi tekan mensuki. Yenya mentiwas lupa padi mensuki lakar banget pas itu yo mentiwasnya lupa padi mensuki. Subuh gitu, bangga iya upah pas tuang rocok. Tinggalan iya men suge ninggalan pas nih. Sakit dapok kita pasti latah kejajuan. Weh, kadang pesan ngaji mentiwas. Ninggalan pas nih latah kejajuan. Ninggalan iya berjalan ke rumah mentiwas. Nak ketidu iya memuni. Nyai mentiwas saja nyai tu saya tidak mengaik. Tulis ni, latah kejaduan.
Ratu, itu sangat dewasa. Ikhlas kepura asal tiang. Ijen cepit yang perwakilan saling becik. Kah cerita gue mandi, mestiwas luas alasi, lakar ngalim pakut terkesa. Sadang serang mestiwas kali terkesa. Sakit, takut jeruk kita. Jadi yang mungkin. Kan layunya gitu. Uwen masawat jeruk hidang. Mudiang oleh paku tekan sang majuas. Musawat ia mentiwas. Tekan sang. Lakar kaget yang ikut. Lansang ike lakar ada tiangnya jeruk hidang. Uwen ngamunyi jeruk hidang. Oh, nah mentiwas. Jadi, selalu jejak nira nih. Ada aturan nira tekenan. Nih, selalu jet nih. Lantas, nya mentiwas nyelok jet hidangan tu. Mana jelek ini? Lebang, limone, wah misi mas, misi selaku. Beh, jaman pesan adine mentiwas, ningalan hidangan tu. Sakit hidangan tu, subuh hilang. Didu, ia mentiwas, maturang suk semua. Ring ide sang mentiwas. Ratu, itu sangat dewasa. Suksema antar nikah, suksema. Kau cerita jadi, mentiwas berjalan ke pandi emasing, lakar ngai bungkung, ngai kalong, ngai gelang, niwas sangin. Kau cerita beman ini, mentiwas luas kepekan tekan pianak ni. Dapo kino pianak ni mentiwas nganggo pepangguan tekan mensuki. Buah jelek mata ni mensuki. Jopi yang nyai mentiwas DJ nyai mat payasan luang gitu. Orang tekan DJ nyai memalen. DJ nyai memalen. Mesawat mentiwas. Tiang suara kemarin Bibi tiang luas ke awasi Sakit teko kidang Tundena tiang nyeluk jitni Para cenok lima tiang Lebang tiang Wak misi mbas mo Mara men suge ni akan bunyi men tiwas Enggak lah dia berjalan ke rumah ni Nganggo mepangguan daki lan uwe menjalan ia ke alasi lakar ngalih paku terkensang kerasa kroso ia men sugi sakit joko jeruk hidang dan ia ngomong ngento kerasa hidup mesawat men sugi tiang mentiwas sumpah telung tiba tiang tunggen ngajeng nasi kedo munyi nemen suki ngaku ia tadi nak tiwas ka cerita jani mesawat kidangan tu oh no mentiwas jani selalu jejit nira ni aturan nira kenan ni selok jet nira ni tusing kue ragu men sugi nyelok jet hidangan marah celak wali mone jet hidangan ni subuh kicau men sugi abang itu Iya sih ngerti bahasa. itu
jalan iyo men suge mulih lakar ngemasin mati. Ada nih mas. Oke, timpal-timpal tiang ajak mengejar. Tuseng dadi notang solah nemen suge. Sane masolah cilik pasti kelakar nemu sakro. Biasa. Iraka padot notang solah nemen suge. Sane masolah becik pasti kelakar nemu bahagia. Mabalik lawa labu saput jembatan tukat bangkung tunggu di pelagu saat bawa sampun puput kirang lakong tiang munas pengampun puputan tiang untuk para mesan Om Santi Santi Santi